NDC Portia ebese week no onu aforce ya ebuki no waje trend no eboss every say enu achi ene ba say JJ Rawlings former president Rawlings ne yere ato ananimo siedo. There is this issue no NDC Portia etire mu say maamini wo no yemusa Samira Bawumia. Now for TikTokers ni bi abe reply Hopseso Adorye an attack on Samira Bawumia. Mema ntire mu no akire wadwen amame ewo comment section. I Penyah block media. Me so say ni dem. Over like video no that my boss subscribers and number click notification can no latest update. I akire wadwen da mame ewo comment section. Me so baso no I share for so e be ash. E tie no nyina man temen kan an na me wo central region me call man kesim esa be sene ba Cape Coast. Me ko dey dwumadie ketua bi ene wo ho no entra no nyina no man temen kan but masaba it ne besa abe ya adwuma no back to back. Now if every Hopseso Adorye and the TikTokers obeka ya inem the air trend the Hopseso Adorye ebe can sim efa Samira Bawumia ho e ma so kan no TikTokers no ebe repa no omotwe Hopseso boss e no na kwe Hopseso ehi ene ne Hopseso malam ba kwa aka Ghana hanom la malam kunimame ai malam kunimame ozo no be kunipa Hopseso be kunipa be kusaba to the TikTokers for no Eme no kwa na sabato ebe replabusia omusi da bi ezo Hopseso ke Canada response we no de ma do esua et omu de bi abeka ho onua onsa ka me video bi no like no asha mama me sro o MPP ni na so wo ha tie masem bi me videos ni ya na wa ba mu nya abotena mu tie ma me nyambe ko so ehira mu Hopseso Adorye wosi sabato aka asema fa wo yere ho nti wudi ne kwa aduro so akwa kokun sa papa we ankasa no nyansa da wutim na asa na wo yiri wei awu so no mukra no wagina mogya no wugya no bedi Samira Bawumia ata wo yiri awu so ne nsa se no wo so ne nse wugya ho na wada mogya no wono kura wugya no ho bedi Samira Bawumia ata wo ankasa na meka che se wo be ya mankwala nketenkete de wo yiri anima twetwe fom because wo adwe da wutim ni swa ana wo yiri so nim nyansa wo yiri so wonim nyansa ntino so be ka che se papa Penyah ba bi wotifie du adwuna ba wotim kansema nkwala be fam aba no wotu ho na wo yiri so tuo na won so jimi fo mi no awale ana e kwaka ne me de be ko no gupo ana me de be kwan nam se wo adwe so ketekete ntino wonim se wo politics na wo ye no wo busa sa wo yiri e politician sara buza na Samira Bawumia ba kan wodi maamia to tankuruwam ana wotan no wo yiri we kura ubu no wo yiri ye wo no ekoba esa wo no koba bi wonti me Samira Bawumia da we was wo na moyi wo ba bie no nim nyansa obe wale wo ba bie no wo nim nyansa wo asase so a wo Hopseso Adorye obe wale aje wo yiri oba we bi oba wo yiri we mu abi na be wale wo yiri wo so ne nsa na agina mogya wo so na ha ba bi obo so bia na agina mogya no onu gya no be di Samira Bawumia atam se wo mpese obi be di wo yiri atam dia wo no wo yiri mon ka mo fi asam na mun gya Samira Bawumia atam Samira Bawumia na mudi na atam no enye sa wo yiri wo obetena ba bi no obo ne nsa no ye be di na atam ma na wure be ho mo de mo fo mo jimi mo fo mo toto mo pamra mo be hie difo mo toto mo pamra mo be hie difo di Samira Bawumia atam na ha de ye be tutu wo yire ho te sa akokko ye be tutu no ho wo yire pibebre wo yire ho e pibebre wo yire ho ba wujai be dip Samira Bawumia atam na wo hu obi a sabi wo franto mago di pipa agroda e pia wo yire ho no akola wo hye yefunkro beje bia ka kire wo yire ba wugya wo yire artificial woman no ho e be di ayi obi ayi chese wo na nkasa no wadwen sa atie fo mo like me video mam na share mam ye be koso dodo na abrem Hopseso Adorye obadu ye bebadu e da ase da bia na Hopseso Adorye ne wura fi se ne yire ye oba na Hopseso Adorye ya na ne wura fi ese ne yire oyo oba kwase be ma de se hu sa wo yire ye oba de a adan na wodi wanu kosi wo bi ayire ho obi yire ho Debio say ye vice president ne yire Samira Bawumia
So ye furani ni kwenti furani ni nyoba na. Tie ye papa Bawumia de oje tum so ye politician. Ana wo hopes na doye unsu a politician. Enti se papa ne tia so ye politician, ubetimi aka nsem bia afa no ho. Aha no. But ne yire Samira Bawumia onye politician. Nikru na ye politician. Enti sa wo yire gifti o se wo ya wo ye musician onye politician. Yentimi drag wo yire ne mfa ne mewura politics mbe kan nsam mfa maame ne ho. Ana wo hopes na doye wonya akwada. Oye panyina wani afiye ana anya bia no MPP aye bia ma wo MPP aye bia ma wo ana be ma kura de ni kwasa be ma wo de oba ho asam hye trim abetina radio so kan sam fa oba ho abra oba na da wachi hopes na do ya den kamen kwala bi nye na papa panyi betina evidentine so na kan tuafu. But that's a would disrespect Samira Bawumia ki kan sembi chano debio okoto maame no waye na se no enya wo kras no woni ni kunu na ye politics eti maame no ontia wa what is wrong with maame no ntia ana wa wo nsem no wo se de odi ni ko beni ti wo hu se maame na ko beni se wo nko ba bia nka hu se maame na ko beni ti Samira Bawumia no nam wo kwa ana wa be chia obenya problem because obi a woni na adene nya ba ko de ada no wo so wogigi wanim. Tiasra hopes na doye wa ye bia ye kaso ye bia twaso en kaso ye bia toaso sane wubu we yire no sana fani die ma yewura ye former vice president yire Samira Bawumia sane wubu yire gift wo sai awa abra agra dan ni nya exchange of words no obaji tawa ni ase no sana wo sa wodi ani die ma maame no e de ma Samira Bawumia ne kunu obunu wo papa na ni ate etina nsembu ha won soso no. Hopes na do ya den akani paden kam hu en ka ma udin hu na mon the name hope aye ni da so but udin hopes na do ya no e kam akwa se emania manko na wode ye jama me na ni dinda maame no odin wudi so e fulani fonsu nyame na bo wo mo na sa wo bibia eri ni kru face ni kru na politician maame is not a politician. Neja say what so ba asem twini twan wa bra wo yoba na ntu be ke kansan fun se fa maame no hu wi a na wo koda wo yirachi na ma yiresira won se nyame na betua wo ka nyame na di kwase asem o tiewura hopes na do ye wo ye bia chaso neja maame no na ni dinda wo ye nipa enya asem ne yanka maame no ne wo fe okura ni monyam chan wo yire neja ma asem na wo betina radio so a wo ma maame ni dinda no wo ye bia twaso wate buho na wo panyin. Hopes in Adorye. Pese ye beka o yere ho asem, but wo de o ka obi yere ho asem. Aya ne ha me pa. Sabi ansa na obekasa no oye pani ye se wo dwene ho ko akiri. Ansa na obi wa no akasa. Wo pese obi beka o yere ho asem, but wo de o audacity se o ka obi yere ho asem. Utibi kan obi yire ho asem aka se oye fulani ni ahona mami hu se oye panini but wa adwene no emu no fulani ni to aba ama NDC enne oye president eno de wa nka ho asem o mame nkai wo ahona ma be hu se wagya wa adwene e wo fie se asapanini na sa akofa ompani su no wo fie hopes na doye. I respect you a lot but se wo uja wo yere ho abeka obi yere ho asem abera wo pese obi beka wo yere ho asem no eno na ema me ka biye amu se wo ye panini wagya wa adwene wo fie ti sa akofa adwene no ne fanante. President Mugabe a wonya bi baby koi obeware Ghana ni ofiri Cape Coast Salia bibi Salia Mugabe ene ope one of President First Lady abesi so wo wiase Africa ha ye boni bi pa ye Salia Mugabe a ofiri sirim ye boni bi pa oye Ghana ni ofiri baby Mugabe beware Ghana ni etu ka chem so bi ye fulani ni na de ni fulani a waye no edidi na tam abra wo ti hoyi wo hopes in say wo ti hoyi obi anano na like you pese obi be kan yire ho asam obi be kan yire ho asam asebi wo kuna anim aduro so wo kuna anim ba bi a yebo ye ho ban sebi yetu obi adu
na wo pie no abekasa se wo de emira bi beti se wo kase waka kire wo de se wo ntena se obi obeka na asem bia no ona abe fight ya ma no sa da de ni na mu se wo ye panyini but wa adwini mu no odwini nko akire mentake person I respect you I love you but momenta ma hwehwe video so bebrebe ase Samira Bawumia no minim ne wode ayew se Bawumia ho ahiyo ana Samaria na se ho ahwa no na ho ye wahi dia but Ghana me transe dwene hu se de ompese obeka obi yire ompese obi beka oyire ho asem na wo ka obi yire ho asem no saa na obi so de be ye oyire eti se obi ka oyire ho asem aka no tum shut up over there enso so me say Ghana so fofo mpani se botre wo hwe saa ntwe ha wa nyina no mantumi anka man hwa no ma be koso no because asem o ye hwe han do kasa bi chia eno ma bi chia ye se nipa mu dodo ye huhu nipa so dodo ye yiyi nipa mu dodo ye yiyi nipa the way see nipa mu nya fulani ni we ye fulani ni ti woni ze abuso be first lady wa ho Ghana ha bi nim tufo bi a ye fa wo mu seloto bingo no ye bo mu totese nim tufo ye fa wo from hotel to hotel ye fa wo ebi mu ya awalefo wo boto nyumo ye fa se bi esi fa wo asofofo se bi esi bobi dogi no e fa wo papa office ye dibi ebi bu kopie so minim enum tufo no bi o ma wale o aye fa wo wa wale ye fa wo office ye fa wo Sadum to phone be omu kurano den a omu nsam nipa bebrebe ni amode montena ho ada no ma be start say AP no sada de mu behu e wo Ghana oye fulani ni mu jamo yere no mo nsam ho ma be kan obi yere no mo nsam we me kan January ma mo kasa no mu jamo yere ho nsam ma be kan obi yere ho nsam such a shame na Hopseso Adorye edel bezi Samira Bawumia ho a wo gina ne sie no NWH eneba newsum say JJ Rawlings may her perfect soul rest in peace what to da nanu mo seedo e ma Ghana haram ebeji media ni nyina eso boss I say asem no kra no yen kan wie ye fisi abusua no kra ni mu no mentima se bi asoro ase no me de update ebeba na ye nyina ye gusu egbobo ho ha ho no NDC Portia e kire mu say maamini wo no ye musa Samira Bawumia na nensa e hyaase bi oh ma follow page no ba like page no page ya mi ko su aport ya page ya enya ni a wo pere me be ka me nyusu natural principle abusi afo ebuei hey ya mami obo graduate ya mami ajman graduate ya mami ajman graduate hey oh ya mami ajman ajman Rawlings ajman graduate ya papa JJ ya wo yeah and then rabu hey rabu papa ya mami opo ajman graduate Rawlings I will say ya mami ajman graduate an cry ajman graduate Rawlings wan cry wa ya nyibi afi anka bi ansemo ajman graduate hey na dem rabu
Ya papa JJ oyira ya baiwa huna ya papa JJ. Ye JJ ya wo ajima graduate santini de se kronkruwe otumfo na ne otumfo mojai ya mami ajima graduate wo ajima gradu ba pe gradu nyanzafu ye ebue ya mami ajima gradu wa mami la po ne papa ya mami ajima graduate ya mami ajima graduate ye ya ya jman gradu ya nyi bia mfirimo ya nka bia semwe ebwe mazenye ya mami ya jman gradu ye it's alleged it's alleged say Samira Bawumia ya mami ya jman gradu wo uni hubi it's alleged Samira Bawumia it's alleged say ya mami ya jman gradu wo no uni hubi. It's alleged. Samira Bawumia. It's alleged. It's alleged. Samira Bawumia. Ya mami ajima nkradu woyi. Mami onyale ntech ma baby pia. Enra de duane bedini ko pie Rich Hospital. Bedini ko pie ma mami yetima to na nanim wonse to. Ya mami ajima nkradu emprempre bia uba una na tam bia mbetena social media me catch you say bow don ho abobe no ena so be ma wawu ntan ma me adwuma nkradu nka ye wantie wa akra yo ni ne oka akra yo de ni sohye na okasa ya ma me adwuma nkradu Rawlings o asanye o ti bi wo hefa o ho denden de no nyi bi mfru nka bi hye wato ananan mo wonse do wo wo isalege say Samira Bawumia ne hu bi ma catch you say obi a wo ye NDC ni na prekopa udi abufu ko Johnny MPP a uwo esa ene NDC ye ni abre papa because nipa NDC no kofa ba ye ni ire awu atwa no wonse ye do ye mami ajiman graduate santini de se kronkrumo ye epoi asemasi o my Ghana yimo ye otumfu de se kronkron ye mami ajiman graduate ye suni so ma epoi ye mami ajiman graduate Samira Bawumia onto ho bon no mtufo Samira Bawumia ono ni pa ku ni Samira Bawumia o ku ni pa o echese eye comedies mano Samira Bawumia obi kidnap ni pa de ni pa wo ye ni bibi Samira Bawumia wo kidnap ni pa di ni pa bone Samira Bawumia awudi sam aseni ti ma adwem papa say bi ni Samira Bawumia ti Samira Bawumia aye ma mi opoku ajima ne bo echese on ne babo so baako enchese be bokosia tafre it's a lie Samira Bawumia ma mi opoku aju ya ma mi ajima wo no ni hu bi me Portia I put it to you make the court to stamp Hopseso gain I put it to you ya ma mi ajima nkran bi wo ye ba ni monyamfo chese ba wo tai wo kunachi wo do ko bo Samira Bawumia ye dan Samira Bawumia do ho ko bo na ye dan because ya Portia anti ai and NDC ya boni I would come and suck say NDC for ya boni me ba be kasa bet wo ye dan me ko MPP so da me ko edo MPP nka be poison me ba be hunipa be ku be jonkuma ye de NSkumi ye de be poison be MPP no tias ya betim poison kun abra wo tam so ye wo do nko boss Samira Bawumia nka se ma mi opoku ajiman yes anana ne ma beje Ghana mansi wo Ghana nyame ediama no enche hweso papa ye papa JJ ye ma mi ajiman kuradu wo pia papa ye tiko be ma odo ne ye ma ni ko wura MPP ni na na adom forso ya eja papa yi kwane enne ye ma mi ajiman kuradu wo ba mbe ka sanche wantie enne atwa na nanim wontie do wo dia wo ye NDC ni no dia se NDC fo ye obibi no dia se won NDC ba ni nyi hu bi matena won nkyene enkojo ne MPP enye sa uwo be no man ka kire uwo be adwem papa se bi ne MPP fo tim it's alleged ye ma mi ajiman
ayama me adman kradu wo no Samira Bawumia ni hu bi one ne ko didi ye Samira Bawumia wo mpam atentratente sa dago wo adwom bone ahye wuti muma enu sem ahye wuti muma me ka rem krofo de Portia wo nam abosomfo so adunsifo so na me kosi Portia nti ebosun kase bi chane me unyam mujidi obu nti so nsakure beyeyi bosun kase chane me kosi Portia baby a wode me kon ma brete nipa koro woni ne ate yakatra maso woni ne ate yeso wodi amunim ya na agro mani so abusia for me my doctors na to tako me ba ha be chia mo me ba ho so na esi ayare dia mama ho ambehwe mo kura problem beba sem at least mba ho be chia mo ma be chia mo enye me ba ho nyina chi NDC fo de mpanyimfo bebe ye waye kama bebe gya wachi fefefe esa sebe nu ni asem NDC fo mpanyimfo be yire bia ni me maami admankuradu ni eya maami admankuradu ni issue panyine yire bia ni issue bebe gya ne kwan fefefe bebe ye na yie fefefe ye be twese ye be gya kwan fefefe na emu no me ba chia o ma no ati ube ba kire wa amame e wo comment section aha Penyah Block Media Accra.